Халық пожарове программы багиле жуллен кыжал чываш енре твачыралы жеде проект пурны жагертмелле. Шав жутран шуры ытла коммуналы хужалық патада шулзене юзасы бе жиғынны. Унзырбышне социалы тада культуры жүржезене, аджабыжа білямалы лаптықсене, халық ешлік анмалы вырынзене тада мазарзене тербейлезе хытылатмалы проектсене шереплетне. Мургаш районенчи юнгыра бурнаганзем, шак программына худшынса шив бузым башнене улыштарастеллевле. Херехулды жулгаялла вырынды колхоз кунды кашни гелешив байдевештерне. Унчухне худаяны башне тахшанах юрых сырадухна. Тимер дудыхныбе пермаях шив дапсадухать. Тадыжах шурыксене саплама девет. Темеше гун порыхсенчен шив юхманны де булгаланы. Пузысенче де шаны щук, юлашки жулсенче шылсем дипме бушланы уйрамах палырать. Теше ялшиннызем. Шавынба халық пужарове программына худшынса шив бузым башнине улыштарма ежынны. Шив верегерлігінде. Хотя каждый гильдех кунда шылбур. Но кажалги жандалк павықсасын килде шылзам да анзыгарыш. Пирін халықран шав башына думашкам шыр сагырванна бине яғын пуштармала бұлна. Шавын бада біз пугунза инициативный группы ба пұқсаду құрмырдак. Кам шывгертне шавзене пайлаза примерно бирін халықран каждый гильден егбин жура тенге пуштармала бұлжы. Совет саманынче шак ялдырыхенче шивилме улды артезиан шыдыге худаяны. Чын малдан улыштарма балырдаган башня юнгыри улды урама шывба девештерет. Шыралла яхын кил хужалыхенчен шурри халық пужарове проекта худшынса Тимир хадере улыштарма келешне. Ялдырыхен бушлыхе Валерий Фомин вырынды бюджет шуджебешеш куэже дума халчы деременне не пыдармаш. Сметагаге сагжыр сагрониги пинь, де отмлы вишетенге ларджа. Шак суммара 1% барат республика, 4% тюлет сельские поселения бюджета и халах. Кшизине буштарна, хальберн уже постановление Чуваш республики Тохна, кабинет министрован, и ебергаль уже хадрала по конкурсной документации. Шиде суихра эшеты вагана палырдастелевбе аукцион иртерешін. Шене башнена шулдалық вешленичень вырнаштармалла. Самахма юнгысем халық пужарове программына худшынса, Мургаш районенче чын малдан шив бузым башнене улыштарма жутланы. Чеваш енгаларым вали Ирина Николаева, Семен Антонов.